Djevico dobara i davnika života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava na visinama, Bogu na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Slava na visinama, Bogu na zemlji, mir među ljudima, dobra volja. Gospod, otvori usne moje i usta će vam objaviti hvalu Tvoju. Vreme je da se služi Gospodu, vladiko, blagoslovi. Blagosloven je Bog naš svakda, sada i uvijek i u sve vijek. Amen. Pomoli se za mene, vladiko Sve sveti. Gospod koraka Tvoje. Pomeni me, vladiko Neka sveti. pomene Gospod Bogu carstvu svome svakda, sada i uvijek i u sve vijek. Amen. Blagoslovi, vladiko. Blagosloveno je carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u sve vekove vekova. Za sav mir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, te Gospod Bog pomogne i da odone svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj i oni koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Se izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i tjeskobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi Za pravoslavni i grešni stradani rod naš, za pačenike, prognanike i zlostavljane, ljude, žene i djecu, za zaštitu pravoslavnih hramova i manastira, porodica i domova na Kosovu i Metohiji, da im Gospod Bog naš ne ispošlje milost svoju i zaštitu, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Kristodjevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni i druge i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Otcu i Sinu i
i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Gospodi, pomiluj. Omenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Krista Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge, i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodi, Jer je Tvoja moć i Tvoje je carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. amin. Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, i njeni Hristo, i do vjeki vjekova. Amin. Jedinorodni Sine i Slove Boži, besmrten si i izvolili spasenja našego radi. Voplotiti sja od sjatija Bogorodici i prisno Djevi Marini. Ne predložno čego vječili sja, raspisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt pokali. Jedin si sjatija Trojici, proslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Gospodi, pomiluj. Omenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Krista Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge, i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodi, Jer si blaži čovjeku ljubi Bog i Tebi slavu snosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. amin. U carstvu Tvome se nas, Gospode, kada dobiš u carstvu Tvome, blaženi siromašni duhom i njihovo carstvo nebesko, blaženi koji plašaju će se utešiti, blaženi krotki jer će naslediti zemlju, blaženi gladni žedni pravde jer će se nasititi, blaženi milostivi jer će biti pomilovani, blaženi čisti srce jer će Boga vidjeti, blaženi mirotvorci jer će se sinovi Boži nazvati, blaženi prognani pravdi radi jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi ste kada vas sramote i prokone i lažući govore protiv vas, svakojake rđave reči mene radi. Radite se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i nje i Hristo i Boge
Slava Otcu i Synu i Svятому Duhu, i prisna i Svятome Воскресение Твое славим. Кресту Твоему Nego onaj koji mu reče, ti si
Gospod, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, ako izgubi život svoj ne radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, da duši svoje naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene, koji kreći u rodbome pred životvornom i grešnom, i sin će se čoveči postiditi njega, kad dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima. I reče im, zaista mu kažem, ima nekih među ovima što stoje ovde, koji neće okusiti smrt, dok ne vide carstvo Božije, da je došlo u sili. Reče Gospod priču ovu, carstvo nebesko je slično čoveku domaćinu, koji ujutru rano iziđe, da najmi poslenike u vinograd svoj, i pogodivši se s poslenicima od dina na dan, posla ih u vinograd svoj. Izišavši oko 3. časa, vide druge gdje stoji na trgu besposleni, i njima reče, idite i vi u vinograd moj, i što bude pravo da čuva. I oni otidoše, i opet izišavši oko 6. ili 9. časa, i učini tako. A oko 11. časa, izašavši, nađe druge gdje stoje besposleni, reče im, što stojite ovde celi dan besposleni? Rekoše mu, jer nas niko ne najmi. Reče im, idite vi u moj vinograd, i što bude pravo primit ćete. A kad bi uveče, reče gospodar vinogradara, upravitelju svojemu, dozovi poslenike i podaj im platu, počevši od poslednjih do prvi, i koji su oko 11. časa najmjeni, došavši primiše godina. A kada dođoše prvi, pomisliše da će više primiti, i primiše i oni godina. I primivši, protahu na domaćina govoreći, evo svi poslednji, evo ovi poslednji, 1 čas radiše, pa ih izjednači s nama, koji podnesmo, te Bogu dali žeku. A on odgovarajući reče jedno na njih, prijatelju, ne čini ti nepravdu, nisi li pogodio sa mnom godina, uzmi svoj pa idi, a ja hoću u ovome posljednje da dam kao i tebi, i zar ja nemam vlast u svome činiti šta hoću, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će biti posljednji prvi i prvi posljednji, jer je mnogo slavi, a malo izabrani. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Draga braća i sestre, evo u malom broju okupili smo se danas u ovaj sveti hram Presvete Bogorodice, jer je to dozvoljeno samo i sveštenici, đakoni i pojac da bude prisutan u hramu zbog ove situacije pandemije u kojoj se nalazimo. Ipak i na ovaj način želimo da se svima vama obratimo,
da mislimo na vas i da vi mislite na nas, jer upravo i u najtežim trenucima života lepo je da mislimo jedne na druge, zato što mišljenje ukazuje nam da volimo jedne druge. Iako sada nismo u mogućnosti da budemo zajedno, ali pa znajte da vas nosimo u našim srcima, draga braćo i sestre, i jutro smo uzdigli svoje ruke ka Gospodu sa molitvom u srcu da vas, dragi Bog, čuva, ne samo od ove bolesti, već da vas čuva, da u krugu svoje porodice očuvate mir duševni. Mi smo u početku ovog vaskršnjeg posta proslavili prvu nedelju pravoslavlja. Prošla nedelja je bila posvećena Svetom Grigoriju Palami, a ova treća nedelja časnog posta posvećena je časnom krstu. U prvoj nedelji pravoslavlja setili smo se da je prava vera veoma bitna da bismo pravoslavno živeli. Ko ne veruje pravo, ne može ni da ide pravim putem. Zato smo se podsjetili ne samo oko poštovanja ikona, već ujedno i svih onih sabora u istoriji naše crkve koji su doneli odluku kako je pravi način poštovanja Gospoda Boga. Prošle nedelje, posvećeno Grigoriju Palami, setili smo se da prava vera uvodi nas u istinsku molitvu. Naša molitva treba da bude tihovanje. Mi ne vičemo na Boga, već u skromnosti i tihosti i stihiji upućujemo reči molitve Gospodu Bogu. Tako i da i naše molitve i na liturgiji i na bogosluženjima trebaju da budu tihe u onoj pravom smislu i stihije. I eto, ova treća nedelja časnog posta posvećena je časnom krstu. Kakav je zapravo smisao toga? Prva nedelja, dakle, posvećena je veri pravoj, druga molitvi, a časni krst nas podsjeća na požrtvovanje. Gospod je iz ljubavi prema nama dao svoj život na časnom krstu i ono što je bilo najsramnije u doba Rimske imperije, stradanje na krstu, je bila najsramnija i najteža smrt. Gospod je ono što je najsramnije učinio da bude za nas najsvetije. A krst nas podsjeća, opet kažemo, ne samo na stradanje, nego na požrtvovanje, da prinesemo svoju žrtvu. Čovjek koji nema pravu veru, čovjek koji se pravilno u tišini ne moli Bogu, nije u mogućnosti ni da prinese Gospodu pravu žrtvu. Sve to ide jedno sa drugim, kao što su prsti na rukama kada su zajedno najjači, tako i sve ove vrline i sve ove misli koje je crkva posvetila u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj nedelji posta, ne može da izvede čovjeka na pravi put života. Posebno u ovim danima stradanja čitavog čovečanstva trebamo da budemo spremni na žrtvu. A danas ta žrtva ne znači samo da dajemo svoje živote za druge, već i da poštujemo one koji su zaista prinijeli svoje živote na žrtvu. A to su upravo naši lekari, časne sestre,
bolničko osoblje i u staračkim domovima oni koji radi i pomaže. To je naša policija, naša vojska, pa i crkva, jer i mi sveštenici smo ovdje izloženi također velikim opasnostima, baš zato što smo u kontaktu sa ljudima. Svi oni koji se danas žrtvuju za dobrobit i naše dece, porodica i posebno onih najstarijih, zapravo pokazuju da nose u sebi osjećaj krsta. Gospod je položio svoj život na krstu radi nas, a i mi što više vere imamo u Boga, time imamo i više osjećaja da se žrtvujemo, odnosno da pomažemo u ovim trenucima onima koji ne samo da boluju, da su zaraženi, već upravo i oni koji možda sada strahuju, koji imaju i osjećaj panike, depresije. Sve su to naša braća i sestra, bez obzira koje vere oni bili, da li Boga veruju ili ne veruju. Moramo da im pomažemo i da time pokažemo koliku ljubav nosimo prema Gospodu Bogu, a također i prema ljudima. Neka blagodat Gospoda Boga bude sa svima vama, draga braćo i sestre, koji niste u mogućnosti danas da budete u svetim hramovima, da vas blagodat Božja čuva, iako niste u mogućnosti da se pričestite, ali Gospod, kada mi želimo da se pričestimo, a nismo u mogućnosti da se pričestimo, Gospod nas tajanstveno posećuje, grli nas i čuva u svojoj ljubavi. Amen.